Anaknya putra si Raja Batak kedua. Anak siakangan Guru Tatia Bulan, Manang Nalutungon. Si nomor 2 Raja Subau. Tatarik sian Guru Tatia Bulan, Manang Nalutungon. Anak ni Guru Tatia Bulan 5 opat. Siakangan ima Raja Biak-biak, ima Nasangapi, Nasakti, Oputa Raja Uti, Raja Gumiling-giling. Napa 2 Seribu Raja, napa 7 Libong Mulana, napa 4 Sagala Raja, napa 5 Silau Raja. Boru Siakangan si Boru Pareme, Boru si nomor 2 Atik Sabungan, ima Ratu Pantai Selatan, nah di Pulau Jawa. Songoni do Boru Biding Laut, gabi hantu rotongo di Pulau Jawa. Natijo, ima namian di Tautuba, nama ringanan di Pulau Malau, si Malindo. Si Boru Pareme nakinga Boru Siakangan ima nagabe istri ni Seribu Raja. Ibu tona, gabe sao pak istri na. Ala duka botoam mak, mardohu-dohu, marmihim-mihim, Seribu Raja doho ibu tona. Timbul batu ya niat minatuluon, neng bangusiron. Diusir maon siap kesubuhit. Tuaik si yaksikon, tuhau si tabaon, turabba si tutun. Alai ala najulu marhitehon oputta mula jadi. Molo halakon akan sakti do lumubi si Seribu Raja do si Raja biak-biak. Dungro Silau Raja Madok di Bagasar Rohana Uhud Tano nomor pinggol Tangihu jahatakon Tahi ni dahahang Haminatulu anggim Naing mangusir ho dohok naik pamati hoko Inna umma di Bagas Rohana alai di bege tarutok nyon Borhak masa Seribu Raja do si Boru Pareme siap kusubuhit tu sebulan tuluk darah. Tu sebulan. Duksa di si Seribu Raja do si Boru Pareme. Seribu Raja borhak tu arah Barus ditinggal lo si Boru Pareme kedan posisi hamil. Lauma tu arah tu Barus pajuk pemesi laut biku subiku jolma sojolma manguli musi Seribu Raja tu si Raja Borbor. Dung tumu si Raja Borbor dung ioli bigu subigu jolma sojolma borhak musi Seribu Raja manguli musi do bigu subigu tubuh Raja Kaleman ala tinggal do si Boru Pareme keadaan hamil di Ulu Darat di sebulan Roma bebi si telpak mengidopan rupion tu si Boru Pareme ala memang terhuli mana mengalang hasil buruannya. Akhirnya si Boru Pareme itolong ma harimoi ibu mahuli satolonan na gabi tubuh maholong ni rohani harimoi mamerek si Boru Pareme dung hipas tubuh si Raja Lutu harimoi ma madongani si Boru Pareme dohok manaruh parajona hasil buruannya sampai tu nama bodak si Raja Lutu bayi dia mengajari markosak si Raja Lutu. Duk saat si Raja Borbor borhat ro sian Arabarus lahu manopok bapana mengalui bapakna Seribu Raja. Borhat si Raja Lutu sesebulan nakot tudolok pajuppa di si do si Raja Borbor lahu mengalui bapana. Pajuppa halakon lahu tudiero hubu mengalui gamang. Isuk si Raja Lutu si Raja Borbor lahu tudiero ho mengalui gamang. Isema amang munani duluan mi ya gori damang Seribu Raja sarupahita ay gori damang pe Seribu Raja ini puna marsile sayangan nasi dana 2 di sada pangalulioni akhirnya lilin tubuh malakon magocak malakon sampai tuloy itu gori dangarong natalu jadi sampai nuaing yes doi inganan na permucakan nai 2 meter kuadrat didudukan rabba pinangarong isi
Terus dohiran ako na sabon. Dung begitu sama nih, bulan si Raja Lutung, tu sebulan, isuk kuma si Guru Pareme. Inom idia do hutan dia tulang. Inna si Raja Lutung mah si Guru Pareme. Si Guru Pareme may ila pabuahon. Ayaw na mabuot ibotokku. Inna rohan. Alay dang putus akal si Raja Lutung, totong iluluhon. Inom idia do hutan dia tulang. Dak tergebusan ni si Guru Pareme be. Anak nasi Raja Lutung. Atong mula songoni, mula iko borhak na maho mangaluli hutan ito lang mo. Borhak maho tu kusubuhi. Gua ma cicin si Majerio. Di ba borhak ma cicit tu si Raja Lutung. Lao ma si Raja Lutung manokot tulang nga. Tu pusubuhi tu patsur si Bitulay. Siya duluhan. Si Guru Pareme potong kompas sa pinggir na nutuwa. Parjuro masaha si Guru Pareme tu parang-kirang-kirang naik. Sahat si Raja Lutung, oh adora naliyok nami gurun dia tulang. Makatay halaki marsi sukuna marga toho namar pariban. Pabuo na anak na borumaw. Sertano habis saran omma ipaborkan cici si Majari. Naikon pas doonin na tu Jeremy. Kalau si Raja Lutung masuk ke kodo. Nah, dung begitu saut asida marubung sebulan longsor. Kung longsor sa ulan, si Raja Lutung ngamati bedain ng Tipatano. Bahwasannya si Raja Lutung menganggap umatnya ngamati Tipatano. Tapi pengiduan di mana dia mula jadi, asa unak kabotoan au na inong na gabi sao pergi jadi. Ido molo na pinangidong si Guru Pareme, tu di Batam mula jadi. Sao longsor, dung longsor, kornak malaki musim itu sebulan, saat di sebulan rumah tugas ini ada. Tu masih tumorang. Pandiangan ng bulan si Matu. Ada lutung orang teh. Jadi, ako nito sa mga yon keturunan niyo. Moro turunnya pas 1000. Oh, iya teh. Yo, abiatan. Sa Nombay. Oh, raja. Molo odang ang gope pro laporan nyo. Kira-kira berapa ama? Ima, odang dabok dobe. Alay omma sian bor-bor marsada. Pasaribu, semua. Jadi, tu si regar doh sada boru si boru panggabian. Warna si boru panggabian, dan boru si waktu seorang. Si boru panggabian. Omma nama namuli tu si Hopi. Tu muli tu si Hopi. Mardus niroa si Hopi lo si Mamora. Ido ban edokon si Hopi si Mamora. Si Hopi si Mamora. Oh. Tang na dua halika. Terus niro hari. Yang harus kita dan sida mau foto saya. Dung begitu sama nih. Pito nak. Saya buru. Wah saya dok lutuk sisi saya ini. Tapi itu anak na saya buru nak. Wah juga pe. Tang mukti kira na si Hopi lo si Mamora. Iya. Beritanya ko saya muli lo. Iban na dok lutuk sisi saya ini. Nado waktu sisi saya itu. Ay saya ada oma. Oh iya. Oh nggak ada hotel dikira teh. Odo lutung sisi sadai. Nado hotel dikira teh. Itu kan di shopping do si Mamora. Alah. Kalau si Hopi si Mamora kira saya do. Asing do hana. Sada deh. Odo lutung sisi sadaina. Pasti buruna si Hopi si Mamora. Si Hopi si Mamora kira saya do. Odo dapat siya. Raja Lutung. Ay lutung sisi. Na dua halim muli idus ni rohani si Mamora ro si Hopi. Ini muli mahapi buru. Ya. Alay dami kira duwi. Allah. Si Mamora. Ya, ibajuhon na ro si Hopi si Mamora. Si Hopi maperjul. Jadi iban nedok pelutuk si sia sadaina dohotob. Ay sada sa oma, sia sada oma. Sia sada oma. Sia sadaina. Odo dohotob. Makana gabi sia sada 2,5 orang di 2. Iya, pasti. Iba silsilah nasianon. Saat toga sinaga, mangoni tu baru malau, tubuh anak natulu. Bono operatus do sinaga uruk. Manang siha sagia. Duk saat anak di Siraja Polar tolu, pandit yang mitonga su nuhutan.
sira ratus nagodang manang kadang ratus nagodang setinggi sioko anan sinagauruk manang sia sagian atau hutan barita raja dohok datu hurung nakin adok terpinggola si majoran inna si majoran inna molo si majoran si anak sinagauruk nakingat tolu si atau hutan barita raja datu hurung anak ni datu hurung opat palima si jadi matu anak siak kangen anak datu hurungon gijang namora datu upar datu jongar dohok stok ni gajah palima si jadi matu anak si nomor 2 nakingan tinodohon ni gijang namora datu upar anak nak tudu jorang raja babiat sesunggulon jongit bangaraja anak ni jorang raja onom si majorang si maimang madalahi berutu perangin angin dohon rengga ima anak ni jorang raja jadi bahasa adong mengaku sian peparan di Sira Jabonor adong majorang mungkin molo na julu na saat menginjakkan kaki perjulu tu tano si malungun girsak sepanga bolon siap peparang suhu ni hutan ya bonor suhu ni hutan anak ni bonor suhu ni hutan obat bau sudah tongi ya nasubadar nahumutur si beliot sorak mauno barita ni sorak mauno dung manguli sorak mauno di son tubuh sada anak ditinggal lo sorak mauno borhak tu girsak pangapolon duk saat di girsak pangapolon manguli tubuh manurung tubuh anak cuman au lagu tak kuboto postipna manang na sorak mauno do borhak tu tanah Jawa manang na anak na sian girsak pangapolon do lao tu tanah Jawa ima nagabe raja tanah Jawa sesorak mauno jadi sian suhu ni huta do molo girsang sepama bolon borhak musa itu tanah Jawa mangalak buru seragi tu anak-anak saya masih ni nagabe raja tanah Jawa do raja Madigas adong nalau tu raya adong nalau tu duluk masihul saya duluk masihul berangkat tu pis-pis sa pis-pis muda tu raya nasiar raya lama saya tu merek ay popo jadi sonari di si piso-piso si manay jadi molo hidup perak siya si macorang sa si bonor do si macorang ya mungkin ala nau ngisiha hana rotu siang gina manopot asa dapat perbagian nau igir saks pangapulunon kudo ma ido hahang sa si bonor mungkin gabi boy sama ni alai molo ceritana mariteo turi-turian na adong di buku tanompo na di Bona Pasugiton bahwasanya dang adong lipe si majorong sian datu hurung ima naboy tarpatorang au doho silsilah naboy patorang ahama dalanna uban nagabe ison marsimbolhon harimo oputa tugasinaga ima dalanna babi asitel pak situlupat nama bantu si buru pareme ditik kipartus doho na mangajari si Raja Lutung maritiwas sabung matsa tasongoni ma naboy tutoru dunya anakna nasion itor masih terus tarumpona man Tetapi yang sakit naga sekolah kubat. Dengan anak ni kepudaning rajuruki ikan semajorang semajang dadahi berutu perangin angin renggau dotok kan mang nau do si maringga oh bodang jelas taruh halakon nang sampai saudarion na pargudo konani halaki bilang masuk tubuh ni sidaga isa masuk dia pe arang mandak putus sagala itu tuh kan jadi halakon na baru pero sa selatan do halakon menyatakan bahwasanya Maringga adalah kesatuan dari ini betul kan karena kalau tahu bapak
Asal misalnya mau masuk ke lahon, ibu hami majalo mau masuk ke lahon. Nah, itu betul nami kan, berarti nasa popore kita raja sinaga dengan kalah. Misalnya mau masuk ke sidang, ala seperti darion, marapat jambara pihak kodang adong, pengorap pedang adong, ulah nyalakan pihak kejogita, ala buha, molo sida doro. Tok ka jorno. Iba to masuk to. Kalay mo ro mangetod do. Tok. Iba to. Jadi isod do. Wanoro molo siya turunan ni nakingan ni ima si may bando madalahi. Na adong ditajuburingin. Na adong sebahagian madok kalakon. Bahasanya sesuai program pemerintahan wain melalui akte lahir. Akte lahir nama penentu. Oh ya. Tuturo yang nak koki akte lahir nama penentu. Jadi na roha lagi jarah tuson nang di tanah perserakan di suduk pasap puluh luon siat tugas sinaga suduk pasap puluh luon siat tugas sinaga amat dok halakom mengaku ibarat guarra Johnny Madalahi sinaga dangi baik Johnny Madalahi di suduk pasap puluh luon suduk pasap puluh luon matu gijang sampai tuduh betul sampai tuaduan baik baik Johnny Madalahi Sinaga. Ya to boleh pasti itu to Madalahi pasti itu Sinaga. Ya. Kalau Maringgaon moloro asida pajalo ay hita bawas do hita di hatoroko. Alay molo asida no mangelak dangidok paparan yo kuy terserah nya sida. ala haru bigi informasi kompetisi permasalahan perjalanan. Adong siapa parni kompetisi majorang ijo perjalanan Maringga. Tapi muruk dokat tukut sini kayak ala hal kira kayak masuk semua nih. Gitu kan. Jadi pas baik. Karena memang sian laporan nih majorang go pada di dahon bahwasanya Maringga masuk turunan Ibu tahu kan? Iya, majorang mayat deh. Ada kebetulan kalau si boti ngarang Maringga. Dangaro. Ada yang petorang ngerti nih. Siapa majorang kan ada si popari suku ini ada kan? Ya. Jadi tong ba taksi perdebatan alai doi konsultan. Jadi om rahasia na Bapak. Iro benar kon asimu subulau kotak-kotak sodokono. Iko boton alai tok kahatahon. Oh iya, ima. Ima simu subulau ni kotak-kotak sodokono. Jadi berarti mah kan, ay orang lakam songoni. Ya, betul na. Saya mah katik itu mangihut kurang naik deh si guru nani si bau nani ilmu mana pada minuton saya secara taruh botol. Iya. Kami sebetulnya karena osakan ada lagi dulu lah bangka rombongan. Iya. Saya mah bapak pas dulu yang muda bapak tua dari tanah sonon kan kita mungkin sudah giat mah. Udah kalau sonon. Iya. Cuma keluarga kan. Sabui rumah generasi baru semua. Iya. Ita ibana anak makan. Jadi saya boleh tahu nami me. Jadi sotong gabiro makurangi di rohanya ka lahanami kita marhangi dari son ada satu itu per batang buiro jadi si maka Jadi pada saat mau memang di hari dia ni hatta. Ulang lah. kecang ngomong untuk dua naik satu naik kan Sana mudah-mudahan. Ini orang tuh kita. Jadi husuk pujang.